ngan pan map ye ke haba baro ki paj ba ki I kumnu korukom ai khubor jugini ki atli ki channel kamde ke khubor ki thu khana lor ni larari ke khubor bot tari ke report menta kumu journalist ke report ju pia piwan meeting sara kap report ba ka BPP ka plong meeting ma ka batai kita ha not necessary ba pinda ong ba tau paj ba u shat comment u mi shat comment ne u ki batai ke report kon be ndai menta piwan ye meeting ko sora pipet manu bosong te bu Bah Ardent tahu umdan kadai piwan sim attendance ni piwan report di ke meeting je ke parti ki pai ba ki ngi ngi bonsen ba kadon ke jing persang ban mislead ye ki pai ba ti na kata down di keren bila penpau ba kamlong ke iki ke badai ki kadon ke jing ko por musang ngir ngapen sutu iki ba ki sutu tendai ban repeat ya keju na kata raw mentangi hapan ong da ka kerteng ni ki channel bagi kini ki channel ngim don kam coverage jongki ngim don kam hero you are not needed in our meeting nei bat ni ngim don kam hero bangin pe ki channel ki jongki pila ban ra ki pila ban peni news jongki ka so bit nomor ka freedom of press kam dei ka absolute freedom pi lara ki press ke ngila ban thok ka bangiman don menu bala ban question jumu ngila ban defame fi ke bapman ngam tang la ban su defame fi ku reporter ban thok inu ka bam don ke jinsa hila ma song bakat kum kat long khubor menta ka New York ka kum kat long khubor jongi batisi dan P7 ngani forefront bakalong na sai ke itak tolong khubor nama ki allegation da ki long serious pimla ma song tolong khubor pi de proof ngingim lam song kat kum kat tolong khubor jingi ke seng kidan ki nong to khubor tong T7 BTC bi opsan au konran dong se ina ke kamut freedom of press ke absolute freedom of press ke pi tho ya ke ke pi ban tho la da fla investigate chapang jonga chu umbu MLA banga penun kam baklai ke MLA scheme lab banga penun kam bakla you can write you can report that no problem and you can investigate people shang man mislead and misinform patai dia tang ban create confusion pai bam tu support ini pai ba believe in pan ma ba kari ke jihi kai kini ki channel ban pe ya ke feedback jo pai ba man ta kumnu ko respond jo pai ba ke shong hati ke baki prakhat dan nak kena ke jing dan